Календаря göre kış, yurtlara göre kış ama dışarıda ilk yaz havası duyulur. Benim canımda yaz vakti. Stüdyomuzda da sıcaklık olacak. Bu sabah zamanında programımızı hazırladık size din bizim seyircilerimiz ki ta uyanmayınca hem duymayın bu hafta bizde de getirecek eskice yeni yıl. Adımlı Arıs Yeni Güne sabah hayır olsun. Amelia en küçük türkücü da bizim yeni yıla karşı programımızda Aganyok'ta. Rusya'da türküyü çaldı, türkünün laflarını yazdı Pyotr Petkovich, müzikayı gene Pyotr Petkovich yazdı. Kızı da Valentina çevirdi bir dörtlü Gagauzya. Uşata zor laf etmeye Gagauz dilinde ama bu adam ilk yaptı, sifte scenaya da çıktı. Bunun için yeni türküyü tanıtmak oldu. Yeni yıl bizim programımızda Pyotr Petkovich'e sağ olasınız çünkü onun kası ta bir yıldızlık duer Gagauzya'da. Geçen başka tema. Şimdi isterim tanıtmak sizi bizim seyircilerimiz. Yeni bir misafirimizle açma bir talantı hangisi geldi bize Çadırlınka'dan. Yulia Azimova. Yeni bir yüz, yeni bir talant. Hangisine şimdi vereceğiz yol da tanıtmak önce de vardır olduğu. Kim Siri'de bildi onu konsertlerde, kim onun tanışır da kim yerlerde. Юлечка kendisi için tadirinden anlatacak. Laf edeceğiz Gagauzya. Yulia, sabah hayır olsun. Sabah hayır olsun. Sağ olasın sen geldiniz.
Sağ olasınız, sen geldiniz programımıza katılıyorsunuz. Birazcık tanıdasınız kendiniz için. Artık gitar yanınızda Nerman bize türkü çalacağınız. Да. Ben doğdum çadırda. Юнинердем в Доме творчества. Давайте сначала перейдем на русский язык. Buyurun, tayininizi de. Я училась в Доме творчества в Чедрлунском. На гитаре играю с 13 лет. Пою где-то очень давно, где-то с класса первого. Очень всегда увлекалась музыкой, всегда мне очень нравилась эта тема, и вот стараемся дальше по этой теме идти. Учусь в педагогическом колледже. Kaçıncı kurstaysınız? Üçüncü kursta. Hangi uğurdan gidersiniz? Ne zanata? Muzikal rukovodитель. İşinizi seversiniz mi? Ya da diyeceğiz, o bir öğrenmekler seversiniz mi? Ne öğrenirsiniz? Severim, pek severim. Uşaklarla ilgilenme çok bir meraklı bir iş. Onlar daha küçük de onlara lazım göstermeye yeni bir sayfayı yaşamımızda. Ben öğretirim uşakları müziği bilmeye. Да, это для них как новая ступень. Вот. Diğer öğretirsiniz, uşaklar için çalışırsınız tam? Yok. İstersiniz ileride. Bunu görürsünüz kendi zanatınızda. Hangi klasta, hangi müzik instrumentlarında öğrenirsiniz? Oynarsınız? Gitara, fortepiano, saksafon, hem klarnet. Denersiniz bir şey yenilik. Da. En iyi hangi instrumenta olur? Gitara. Gitara söylerken ailenizden bir kimseyi müzik uğrundan çalışır, ilgilenir, siz de bu uğurdan gittiniz. Babam oynardı. Ama o kendi kendine oynardı. Просто для себя, просто для души. Он очень любил гитару, и мне это как-то передалось. Ailenizden mi öteydi bu müzik, bu oyunlar? Oradan da siz de çekildiniz. Da. İlk oy mu öğreticiniz de müzik uğrunda? Var mı bir söyleme? Нет, yok ничего. Değil mi? Первым моим учителем все-таки по гитаре был Федор Гайдаржи в Доме творчества. Я вот пришла к нему, и он мне все объяснял, потихонечку меня направлял по этому пути. Doğru mu anlıyorum? Çalma türküleri sevdiğiniz ailenizde ama öğretici gibi olarak olduğu yaratıcılık evinde. Fedor Gaydarjı. Bu bir basamaklı iş. Her de sevgi getirirken sizin dünyenize sevdiğiniz aldığınız enstrümanları elinize. Ne bugün bize çalacaksınız? Bende var ki türkü. Bir Türk dilinde, bir de на польском. Polonya dilinde. Da. Birinci türkünün adı Saydım. Seversiniz dilleri mi öğrenme? Bakın Polonya dilinde, Türkçe, Rusça'da var mı? Ben severim çalma. На разных языках. Türlü dillerden mi? Da. Ama onu öğrenmediğin de lazım o türküyü çalmadığın. Bana varınca işte bir kere, iki kere da savaşırım. Kaparsınız hepsi. Kaparım hepsini. Ya ne güzel notalar. Buyurunuz. Savaşırız. Geceler boyu sesine uyandım. Sen sandım yerlere uzandım. Sana değil kendime kızardım ben. Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kalbim yine yana. Saramadım o belinden bir daha. Sen giderken saydım kaç gün oldu saydım. Kaç gece doldu saydım. Her gün aniden ben isterken de. Это был вот первый куплет и припев турецкой песни. Sevgi temasına. Да. Sizin repertuarınızda hani başka dillerden alıyorsunuz türküleri, Rusça çalıyorsunuz. Hangi tematikayı daha çok, daha ilk kere çıkarıyorsunuz? Sevgi. Sevgi mi? Sevgi. Sevgiyi canınızda mı yaşadıyorsunuz? Da. Bu sevgi sizin sevdiğinizde ne suyu var? Hangi taraflara dağılıyor? Sevgi insana
sevgi ana tarafımıza her yere müzika hepsini nasıl ben yaparım, hepsini seviyorum. Hepsini sevgiyle yapıyorsunuz. Da. O ikinci paya diyeceğiz, çocuk adam tarafından sevgi var mı? Yaşadıysanız mı canınızda? Olsa yok mu da? Vardı. Olsun. Vardı ama şimdi. Olacak da hepsi de ileride de. Юлечка diyeceğiz, müzika getirirken kendi yaşamınıza öğrenmek tarafından düşünüyorsunuz ileride orta uşak alanında işleme. Gitarayı nerede ya da başka müzika enstrümanları nerede kullanırsınız? Toplandığının bir kimseyim yoktu var mı? Ben oynarım grupada. Hı hı. Bizim группаның adı Mid Factory. Hı hı. Мы выступаем на фестивалях, на всяких мероприятиях. И в основном в репертуар берем песни, которые всем знакомы. То есть это песни Земфиры, это песни где-то вот такой более легкий рок, там, разное. В основном что-то знакомое, что-то, что людям близко, и что-то, что людям дорого, вот еще со времен там, их молодости, где-то вот такое. Var mı söylemeyi size retro stil böyle? Не всегда. Değil mi? Zamandaş şimdiki var mı? Gençler adında? Var. Mı türlü boylara insanlar adında var? Da. Hangi stil ya da diyeceğiz janr size daha yakın? Türkücülükte? Рок. Rock. O ağır müzik değil mi? Size dinleyince geliyor. Diler. Değil mi? Есть очень много видов рока. Есть тяжелый рок, есть более легкий. То есть та же Земфира — это тоже рок. Вот она мне как-то очень симпатизирует как артистка. Именно вот ее вот эта энергетика и харизма очень она мне в этом плане нравится. Var mı söylemeyi o sizde kumir mi? Нет, не совсем. Люблю фольклор сильно. Öyle mi? Очень сильно люблю фольклор. Nesi folklor hangi halkın? Нет разницы. Просто что-то народное вперемешку, допустим, с гитарой. Группа «Мельница» — это группа, которая в роковой аранжировке делают фольклорные какие-то вещи, добавляя флейту, добавляя какие-то народные музыкальные инструменты. Bu grupun sen siz söylediniz. O çadırda mı Komrat'ta mı? Komrat kasabasında. Da. Bölükte zor işleme bir eşik insana. Çünkü her birine annesi uydurtma, bir fikre gelme, annesi ise diyeceğiz, ayırma programı çıkma dini scenayla. Anlaşmak aranızda var mı? Biz savaşırız. Kaç vakit kurulu grupanız? 1 yıl. Daha gençeciksiniz. Da. Ama 1 yıl alem yıl o en zor. Da. Daha 2 yıl kalır dini halizden kaybedersiniz kendi yerinizde. Ta neler çalacaksınız bize? Следующая песня на польском. Polonya dilinden nereden geldi bu size öğrenmek? Bir de katıldınız mı lazımdı o sırada? Bu dil mi o kadar lirikalı? Beğendim. Ne çünkü vardı konsertler, konkurslar. Nerede ben oynardım, çalardım. Например, вот конкурс, посвященный Анне Герман. Я уже несколько лет принимаю участие в этом конкурсе, и мне как-то меня зацепил этот язык очень сильно. Первое время было сложно, потому что там совершенно все по-другому, и первое время песни на польском языке очень сложно давались. Но сейчас вроде бы уже полегче. То есть... Taylince. Ben size daha çok söyleyeyim. Sizi bu konsertte tanıdılar. Bu konsertte sizi sevdiler. Onun için siz de bugünkü günde bizim stüdyomdayısınız. Sağ olsun o kurumlar, o üretmek yerleri, hangileri bu talantları halis diyeceğiz Allah'tan verili bu vergileri çıkarıyorlar scenada. Oradan da biz de alırız kendimize misafirleri. Hem de Gagauzin yaşayanlarını ki onları tanıtmaya buyurunuz. Adım var Türk'ün. Ne için o? Diyeceğiz ne için? O da sevgi. O da sevgi. Buyurun. Ama orada kara sevda öyle. İnsanlarda. Ne çünkü vardı bir karı da onu pek severdi bir adam. Ama onda olmadı, yani nasıl söyleme, возможность. Kolaylık olmadı. Olmadı kolaylık, olma o insana.
шлях моих близень поправить палець, бі наші дороги сплещик я з дом на пшекур, отвур жде рани, а потім залеч, аж завіли лосу лож душі зур. З моїх снів утікаш над ранним, черка яка гра сладка, як без. Chcesz ніч, czarne loki spłatane, fiolkowe oczy, mokre od łez. Sağ olun. Poloniya dili gerçekten de lirikalayım güzel bir yalpak söyle bir dil. Çünkü konsertten biz de seçim grupamız bulundu. Hem de paylanlar gene bizim stüdyamızdaydılar. Diyeceğiz, yurtuda payalma dini dil sadece önemli türkü çalma, çıkma scena ama duyma bu artistin için dilini, iç dünyasını öyle. Çalma güzel o dilde hangisini siz temsil edersiniz. Da. Bu takım oluşlar önce düşünürsünüz. Benim kolaylık sizce öğrencilere açma kendinizi başka taraftan belki bir şey yenilik öğrenmeye, tanınma başka студентlar. Anlamadım. Выходя на такие вот сцены, которые тематические, да, они проходят в стенах учебного заведения, они что вам дают молодым вот талантам, какую возможность дают? Они позволяют нам раскрыться, по факту не выходя из дома. То есть мы учимся в этом заведении, нам там все знакомо, это родные стены для нас, это стены, в которых ты чувствуешь себя спокойно. Чем спокойнее ты ведешь себя на мероприятии, на том же концерте или, вот, например, на интервью, тем более успешно пройдет все то, что ты планируешь. Потому что очень много забирает именно страх. Страх сцены, публики, страх того, что ты что-то забудешь. 50% работы забирает именно страх, именно то, что ты где-то боишься ошибиться. Либо где-то слишком уверен, и потом вот так вот, как закон подлости, все очень сильно и резко меняется. Bu korku sizin içinizde var mı? Да. Я уже много лет на сцене, но каждый раз как первый, где бы это ни было, большое мероприятие, маленькое, каждый раз как первый. Все равно присутствует вот этот вот небольшой мандраж, вот этот небольшой страх того, что вот всегда получалось, а сейчас вот вдруг что-то пойдет не так. Bu ondan наняли yok читанник, юринизда нет еще уверенности той, да? Потому что чувствуете себя еще молодым исполнителем, да. И опыт нужен. Нет определенного какого-то стиля, то есть лично моего. Хотя все равно в каждую песню что-то свое добавляю, но вот именно нет того, от чего можно будет оттолкнуться. Допустим, я пишу песни, я пишу стихи, но они пока что очень еще сырые. Возможно, когда-нибудь я как раз-таки в какой-то вот такой, возможно, гагаузской, фольклор-манере, вперемешку с роком и с гитарой, и со всеми духовыми, возможно, когда-нибудь все-таки выйду на сцену уже со своим и буду уверена в том, что я все делаю правильно. Tezeslerim siz de şimdi bana açısı geldi öyle bir fikir. Hani siz belki daha çok korkuyorsunuz publika nasıl kabul edecek? Даже не совсем этого. Değil mi? Просто... Kendinize критикалıyorsunuz. Да. Да, это очень играет огромную роль. К тому же ты никогда не знаешь, как себя поведет оборудование. Ты можешь 1000 раз быть уверен и готов к тому, что все идеально настроено, но где-то все равно где-то может пойти что-то не по плану, как и в принципе везде. Юлечка, bu takım işler oluyor çoğu scenalarda. Diyeceğiz artistler angıları yıllarca, 30-40 yıl scenada. Onlarda da teknika var, teknika. Bundan elin kolay çıkmaz. Siz de işin sesle çaldınız. Var mı aynı scenalara çıktığınız gene kendi sesinizle çalıyorsunuz. Bu dil plus. Bunun için bu normal. Burada bir konuşmak publikalanın. Burada kendinden bir improvizasyon yapma. Bu hepsi cihim de bunu tay karşılar insan. Neka diyeceğiz plusla çalmam. Ve sesim belki muslandıracak sizi bilmiyorum bu sözüm ama diyeceğiz kendinden aldığının neredeyse scenaya çıktığının ya da bir programa yazarken gene dalgalanmak var çünkü insan hazırlanır o deriden laf eder bir yanlışlık varınca olsun bir lafı kaçırmak gene varınca olsun
Korkuyu savaşın siyenseme içinizde de kuvvetle iyi adımlarla ileri scenaya çıkın hem de türkülerinizi çalın. Size iyi olur. Daha öğreneceğiniz, daha çalışacağınız. Düşünmekleriniz колледжden sonra ileri doğru var mı? Müzik uğrunda ilerleyeceğiniz mi bu zanada? Var. İsterim ya da çeketme kendi işimi, açma kendi stüdyomu belki. Ya da öğretmeye uşakları, ya da музыка школаларда, я да, например, в Доме творчества где-то. У меня есть небольшой опыт именно в обучении детей игре на гитаре. То есть там где-то из Дома творчества где-то это было взято. То есть небольшой такой опыт есть. Возможно, я это буду дальше развивать, если все-таки решу пойти прям по профессии. Но по большей части я настроена именно на то, чтобы работать со своей музыкой, работать на сцене, работать именно вот где-то на студии. Düşünmekleriniz güzel, kuaslaya çıksınlar bilmem. Sırasınca mı olacak olsa da. Ne satayısa kura olacak mı açan istediğiniz var. Açık yolunuz olsun bu oradan. Bakayım teşin sizin yerlerinize de değişik içim kopuyor. Bu kemiciklerinizden neden bu kırmızı yaralar? Я занимаюсь карате. Это мое хобби. Я уже, наверное, где-то года 3-4 в этом всем. И вот бывает иногда такое, что у музыкантов страдают руки из-за своих каких-то спортивных достижений. Aha, ama müzikantlar lazım yerlerini korusuna çünkü yerlerinde bütün kuvvet müzika enstrümanını koruyor yakına. Bu da güzel yani bir şey sportla ulaşırsınız. Sport size niye değil? Это просто для себя. Я всегда любила заниматься спортом, какими-то спортивными, например, соревнованиями или вот именно вот есть в этом что-то, это конкуренция, вот эта вот борьба, это очень интересно. Как в музыке есть борьба, так и в спорте есть борьба, но это разные просто немножечко понятия. Ama bu ikisi ona ayrılmalı birbirinden. Sport hem de müzika. Tamamlayalım sizin içinizde bunu. Yardımcı olurlar mı iki taraf? Да. Bir örnek getirersiniz. Музыка мне, в принципе, по жизни помогает. Душу мою лечит. Вот просто лечит душу. Что бы ни случилось, я вот с музыкой по жизни, это всегда спорт, здоровье. Ты более становишься выносливым, более каким-то вот именно... В общем, человек, который занимается спортом, он намного дольше живет, намного больше сыграет и намного дольше, в принципе, будет людей радовать своим творчеством. Очень красиво сказали. Вам спасибо большое за участие в нашей программе. Sevindiriyor ruhanim Gagavuzya'dan gençler laf ederler kendi ana dilinde. Siz bu adımı yaptınız. Zor ama yaptım. Ben oturdum buraya da unuttum hepsi lafları. Diyalekti hepsini unuttum. Yok bir şey ama Gagavuzcanız güzel. İleriye doğru da bir şey yaratmalar da çıkarsa Gagavuz dilinde olsun. Rock stilinde dil yönemli. Açan folklorda seversiniz. Gene güzel bir adım olacak. Hem genişletmek sizin müzikacılığınızda. Sağ olasınız. İyi başarılar. Size yeni yıla adımladık. Planlarınızı belli ettiniz ama bakınca geçen yıla 22. yıl size ne söyledi? Это был очень такой год творческий, очень подъемный год. Очень много было написано стихов за это время, было написано пару песен, но они пока еще не выпущены. На будущее вот надеемся все-таки, что буду выпускать, буду работать над этим сама. Я пока не хочу привлекать какие-то студии, я хочу это все как-то сама записать, просто для себя. А дальше, если захочу это развивать, то посмотрим. Диаркана yazıldı şiirler, ince anlamı? Я пишу стихи уже вот на протяжении где-то 1,5 года, где-то так. Просто для себя. То есть они какие-то смысловые, они вот именно после каких-то эмоциональных вещей, допустим, после каких-то там серьезных шагов, после каких-то важных решений, после концертов, когда эмоции просто через край бьют, и ты не знаешь, куда это выплеснуть. Я вот себе сижу и вот пишу себе какие-то стишочки, потом они превращаются в песни или остаются стихами. То есть это всегда по-разному, в зависимости от настроения и от, в принципе, эмоции, которая была получена, хорошая или плохая.
Bu emosiyalardan yazırsınız, pak yaprakta şiire dönerler. O vakıdan kalırsa o duygular, o da ütüadordum onların yaşadığınız içinde. Да, да, есть такое, то, что... Моментливые ширлер, ну, да? это всегда по-разному. Есть те эмоции, которые остаются на долгое время, что-то, допустим, либо очень какая-то хорошая новость, либо что-то, наоборот, более печальное. Есть же те, которые просто вот пишешь, ложишься спать, читаешь опять и думаешь, боже, что вообще, что вообще произошло? Да, есть такое. Şimdi okuyabilirsiniz mi aklınızda? Tutarsınız mı bir şey? Если честно, нет. Забываю все. Hepsi piyetçilerle. Ben size söyleyeceğim. Bir kitap piyetçi değilsiniz, yazıyorsunuz kendinize deyin ama çoğuyla söylerler. Hani yazılar da o vakıda kaldı. Niye o zaman insan geçirdi yüreğinde? Ben yazdım, unuttum, да, вот все, это написано, это отложено, и это никогда не вспомню, если я это еще раз не прочитаю где-то на листочке или, допустим, в телефоне где-то. Это вот так оно идет. Doğru mu anlıyorum? Hani hepsi bu yazılarınız sizin, onlar yaşamaktan, o nesi yaşadınız? Да. Doğru Да, mu? они Ne soy temaları? о любви, о любви, о творчестве, о взлетах и падениях, о том, как я вижу свою музыку, о том, как я вижу вот этот свой творческий путь, по которому я иду, и вот уже очень-очень много лет. Вот это именно вот то какое-то что-то мое родное и сокровенное, что вот написано, отложено, и вот все. То есть я знаю, что оно у меня есть, и в случае, когда мне станет, допустим, как-то тяжело или какой-то тупиковый случай, я себе перечитаю, все. Юль, мы с таким уже сталкивались, мы уже собрались, вот так вот. Böyle şiirlere müzik vardı mı, koyulduğu hiç alındı mı türkü? Bakar birine. Было, но это было уже давно. Это было давно, и это было, к сожалению, не записано. Я планирую в дальнейшем писать музыку, то есть как-то стараюсь побольше инструментов захватить, пускай с самоучкой, там, допустим, но чтобы была возможность соединять, допустим, вот гитару, там где-то партия фортепиано, где-то барабаны, то есть чтобы это можно было записывать, ну, как человек-оркестр. И вот я планирую какие-то просто мелодии, допустим, или что-то вот похожее. У вас обязательно все получится, я очень верю, потому что есть та искорка в глазах, есть желание, есть rвение. Юлия Азимова bizimle birlikteydi bu sabah vaktinden. Юлия kendisi Çadırlunga kasabasından, Ürener Колледж'da müzika uğrunda. Varsa da bu takımda talantlı insanlar bizim seyircilerde yollandırın onların da bize adlarını mutlaka bu uşakları savaşacağız yüzeye çıkarma. Bizim televizyon yayınlarımızdan programımız ilerler, kalın bizimle.